Selam aleyküm sayın dostlar. Vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Eğer siz bizlerini görgen olsanız demek bizim yayınımız başlandı. Yırla Sazın programması ATR telekanalının efirinde. Can öğreten hepinizni selamlayımız. Ve bugün bizim stüdyamızda gerçekten de meraklı insanlar Cankoy şehrinden teşrif buyurgan istidatlı adamlar stüdyamızı yaraştırarlar ve eminim yayınımızda da aynı böyle muhit olur. Çünkü onların icrasında bugün pek güzel ve en esası özgün bir yır nağmeler yankıracak. Daim olğanı gibi Cemil Ağa Karikov bizlerle beraberlikte işte bundan evvel bizde ansambl çıkışlarda bulundu. Cemil Ağa ise ciddi şekilde bugünkü misafirlerimizle, ballarımızla meşguliyetler ötkerdi. Doğru mu Cemil Ağa? Pek doğru ayttın Redvan Bey. Bugünkü bizim teleyayınımız biraz farklı şekilde geçecek. Lakin bu da janr Kırım Tatarlarda var ve bizim bestekarımız pek çok eserler yarattı. Demek fortepiano ve ses için. Ve sayın dostlar bizim vokal endi yırcılar bizim ballarımız siz onlarını göresiz. Bu Darya Skripka endi tatlı ses konkurs boyunca onlarını bilesiz. Sivila Abibulayeva ve Yuri Kovalyov. Ve elbette onların hocaları onlarga ilk adımlar yapmağa yardım etken. Onların işte bu yolga koygan hocalar Elmira Bikirova vokal hocası ve Leniye Hoca Setumerova konsertmeister bizde. Hoş geldiniz hepinizge daha bir kere. Selamun aleyküm. Buna böyle acayip muhitte bugünkü yayınımızı başlamağa isteyimiz. Demek Cemil gerçekten de men özüm ayrette kaldım. Bu ballarını dinlegende ve bugünkü yayının işte eserlerinin tanış olganda. Demek Kırım Tatar muzikasında o kadar nasıl atayım dülber, güzel ve yüksek seviyede yazılgan müellif eserleri var. Elbette ekseriyalda bugün İlyas Ağa Bakşış'ın eserleri yankıracak. Lakin halk yeri de yankıracak bugün. Mahsus işletilgen piyano ve ses için. Ben ne aytmak isterim en birinciden, en evvela. Elbette işte pek mühim şey bu temel. Şimdi bakın bu bala çağında başlasalar Kırım Tatar müzikanın uğraşma elbette sonra da menimce inkişaf olur. Demek Cankoy'da inşallah bu hocalar yakşı bir temel koydular. Yakşı hocalar? Elbet. Ondan da niye mülkün aytma, ne koşma mülkün. Misal olarak Darya bizde bultur bizim konkursun galibesi oldu. Elbet. Ondan da gayrı pek çok Elmira Kudus'un pek çok ballarını hazırladı. Demek Cankoy'da hocalar çalışalar. Elmira Hoca, siz endi çok yıllar devamında faaliyet gösterirsiniz. Öyle bir arzu var idi mi balalıktan hoca olmak? Ya da apansızdan olgan şey? Evet. Конечно, я с детства мечтала стать педагогом, но педагогом вокала я стала именно здесь, в Крыму. Что подтолкнуло меня к этому? Это любовь к своей музыке, к родной. Вот. И, так как годы уже ушли, надо было поднимать семью, а артисткой я не стала. Я решила все отдать, что есть во мне, отдать своим детям, ученикам. Но я думаю, что это получается, потому что у меня есть ученики, которые учатся в Киеве, в Москве, в Краснодаре. И вот те дети, которые участвовали в Татлы-Сес, они заслуживали различные похвалы и показали свое мастерство. Ve bugün aslında bu ballar sizde okudular son Cemil Ağa olarının çalıştı birkaç vakit devamında güzellerden güzellerini biz bugün görecekmiz bu programda. Конечно, это самое лучшее, что у нас есть. И согласно Джемиль Ага, он всегда нам помогает, всегда подсказывает, потому что народную музыку надо петь правильно. Вот. Что касается академического вокала, я, конечно, могу сама показать. А народный вокал, тонкости все передать, это мы обращаемся только к Джемиль Ага. Son daha bir meraklı insanın şahsimen bugün tanış oldum. Leni Hoca Cemil Ağa işte böyle ayıttı. Böyle insanlar pek az halkımız arasında.
konsertmeister zenatı, fortepiano hocası. Ağna Hanım'a göre siz mahsus okudunuz, Donetsk şehrinde konservatoryanı bitirdiniz. Bu hususta ve siz beraber çalışasınız Elmira Hocanın. Evet. Мы работаем вместе в одной музыкальной школе. Работаем уже 10 лет. Но вот плотное такое сотрудничество, это вот только в этом году. Вот. Мне очень нравится с ней работать. Я очень много получаю от нее, так скажем. Профессионально расту. И вообще я тоже очень люблю свою работу. Люблю детей, с которыми работаю. Мне приятно заниматься крымско-татарской музыкой. Для меня это новизна. Я в основном была концертмейстером духовиков. Вот. А в этот раз, в этом году, первый раз аккомпанирую детям именно крымскую татарскую музыку. Мне безумно нравится. Ново, интересно. Ve mına Elmira Hoca çoksa talebeleriniz endi Kırım Tatar degiller millet. Ama pek güzel, çok mına nasıl tam yüksek seviyede Kırım Tatar halk yırlarını yırlaylar. Ну, это надо заразить. Ага. А чтобы заразить, надо заразиться самой. И когда показываешь некоторые песни детям, они влюбляются с первого раза и хотят петь, хотят исполнять. И все больше и больше детей разных национальностей поют эти песни. И поют с большим удовольствием. И дело не в том, что она на крымско-татарском языке, на корейском. Это народная песня. Это песня «Голос народа». В нее вложена душа народа, и она отшлифована веками. И поэтому я думаю, что дети понимают, а дети с чистой душой, они понимают самое чистое. Поэтому легче, конечно, работать, когда народный. Начинаешь с народного вокала, а потом уже все остальное. Ve birinci eser Cemile'ye bizde Bahar eseri bu elbette muellif. Evet, bu yerini merhum bestekarımız İlyas Ağa Bakşiş yazdı. Sözleri Ahmet Mifayev'e ait. Ve daha ne mümkün koşma. Evet, bu yerini pek çok yırcılar icra ettiler. O aveskarların seviyesinde oldu, profesyonel seviyesinde de oldu. Demek bizim halkımız bu yerini kabul etti. Ve belli yer, bileli. Evet. Onun orkestroyu da varyantı da var. Yani orkestra zil tuta ve piyano için. Şimdi fırsattan faydalanıp ben bir kitabını göstermek istedim. İşte bu İlyas Ağa'nın saylama vokal eserleri. Tamam, tahminen bir 4-5 yıl evvel bu jiyintik çıktı. Demek ki bu yer bu kitapta var. Elbet. Bu yer ve daha ileride Bugün yanılacak yanılacak yıllar var. Ve kıymetli dostlar, Sevil Abibulayeva icra edecek şimdi. Keliniz dinleyik. Şimdi kuz olganına bakmadan, lakin keliniz bar nefesini duyayık.
жашкан gönül. Kıymetli seyirciler, gerçekten de bar kokusu oldu bizde. Biz duyduk onu. Bilmeyeyim, yer öyle bir güzel yazılgan ki tamam bütün barga ait sesler sanki stüdyoda oldu. Elmira Hoca kim saylay eserlerini, ballarının repertuarı nasıl peyda Ну, ola? я выбираю и я Мгм. предлагаю. А если ребенку нравится, то получается вот такое исполнение. Mhm. Ya ola mı öyle zamanlar misal için siz saylagan eser bala istemi ya da aksine bala Конечно. istegen eserini siz istemeyiz. Нет, если ребенок хочет, всегда пожалуйста. Ага. А если он не хочет, то показываю с одной стороны, с другой, но значит еще не дорос. В следующий раз. Elmira Hoca, Leni Hoca, siz demek Zarechne Музыкальная. kasabasında anda müzika mektebinde çalışasınız. Evet. Ve şimdi bu müzika mekteplerinde, müzika sanatına nasıl işte ballar çok geleler mi? Misal için başka yıllarla kıyaslasak. У нас очень много учеников. У нас одна из лучших школ Крыма, я считаю, потому что у нас ну, просто много учеников. И у нас две школы. Одна с русским языком обучения, другая с крымско-татарским языком обучения. И, соответственно, дети оттуда приходят к нам. Вот. Мы помогаем этим школам тем, что готовим детей к различным смотрам, конкурсам. А они нам поставляют детей. И всегда рады, когда дети занимаются у нас в школе. У нас тем более еще занимаются дети, приезжают из города, из далеких сел, Чайкино. Aslında vokal boyunca çok mekteplerde yok öyle bölük. К сожалению, сейчас в Российской Федерации вообще нет вокала, класса вокала. Вот. И у нас тоже, ну, я думаю, пока еще существует, а что будет дальше, мы не знаем. Это, конечно, проблема и трагедия, потому что ребенка начинаешь воспитывать с малых лет и показываешь ему вокальную музыку, что есть классическую музыку, народную, эстрадную, джаз, рок. Мы совсем знакомим ребенка, чтобы он знал, по какому пути ему хочется пойти. Вот. Также и в фортепианной музыке, в инструментальной музыке то же самое. Вот. Но если не будет вокала, будет гораздо труднее. Хотя есть хор-класс, там есть постановка голоса, но это немножечко другое. Anlaşıldı. Demek bu yönelişte de bazı bir problemalar olacak. Да, это проблема, и мне очень больно вот об этом говорить, потому что это мое детище. Класс вокала у меня, я же говорю, у меня очень много учеников, которые поступили и уже работают на сцене. Работают и в университете, и в индустриальном педагогическом университете, и в университете культуры, выпускники мои. Ve növbette bizde yigit var, ballar arasında işte bir yigitimiz Yuri Kovalyov. O da öz istegi ile sizge geldi. Конечно, он пришел еще маленьким мальчиком, пухленьким. Kaç yıl endi Yura Ой, yıllar? уже много, 7 лет уже поет, ну, мутация и так далее. У мальчиков это гораздо сложнее, только подготовишь, и он уже начинает мутировать. Вот. Но мы мягко проходим эту стадию. Вот. И Юра, ну, у него там есть в крови башкирская кровь, и ему наша музыка близка, ему очень нравится, он с удовольствием поет. Ну вот сегодня посмотрите. Cemilaga Leylam yeri. Leyla'm yerini Kennedy İlyas Ağa yazdı. Sözleri Çerkez Ali'ye ait. Aslında Çerkez Ali pek çok yılların muallifi ve Leyla Türk'ünü de milletimiz pek sıcak kabul etti ve pek çok yırcılar bu yerini icra ettiler. Bugün kıymetli dostlar bizler aynı bu yerini Yuri Kovalyov'un icrasında dinleyeceğimiz pek meraklı, bana da pek meraklı. Geliniz beraberlikte dinleyik.
olsun yar. Ah Leyla, can Leyla, sensin gönlümde. Ah Leyla, can Leyla, hor suretin canlana gözüm o günde. Sevdim seni men Leyla, sensin gönlümde. Ayga benzer yüzünü görsem kuvana. Ayga benzer yüzünü görsem kuvana. Senin tatlı sözünü dinlep doyalma. Ah Leyla, can Leyla, sensin gönlümde. Ah Leyla, can Leyla, hor suretim canlana gözüm o günde. Sevdim seni men Leyla, sensin gönlümde. Yolda çölde şehirde kayda barsam yar. Yolda çölde şehirde kayda barsam yar. Seni oylap her yerde seni anlam yar. Ah Leyla, can Leyla, sensin gönlümde. Ah Leyla, can Leyla, hoş suretim canlana gözüm o günde. Sevdim seni men Leyla, sensin gönlümde. Sevdim seni men Leyla, sensin gönlümde. Men eminim Leylalar ayrı duygular ile dinlegendir bu yerini Yura'nın icrasında. İşte kıymetli dostlar, mana böyle acayip yer yangıradı. Bizim yayınımıza biz ise devam etemiz. Hatırlatam, Cankoy'den kelgen misafirler bugün Yırla Sazın programasında. Ve Leni Hoca, sizden soramağa isteyim. Cemile'ga işte tanış ettirdi. Siz hakkında bana hikaye etti. Ve babanızını biz pek güzel bilemiz. Zamir ağanı, o bunda sık kele. Olar Cemil ağanın beraber mında hem ballarla uğraşalar hem diğer mevzular üzerinde çok çalışalar. Siz müzikanın nasıl başladınız uğraşmaya? Babanız işte aytты, mutlak muzikant olacağız ya da özünüz sayladınız bu yolunu? Сама Ага. смотрела на папу, нравилось, просила, чтобы учил, помогал. Потом отправила в музыкальную школу, попала на воспитание к Эльмире Худусовне. Ага. Занималась вокалом. Вот. Потом дополнительно стала заниматься сначала общим фортепиано, потом пошла на спец фортепиано. И вот как-то так оно закрутилось, завертелось. Сначала закончила музыкальную школу. Настояли на то, чтобы поступила в музыкальное училище. Но я и сама хотела. Поступила в музыкальное училище, потом в консерваторию. И пришла в родные пенаты, так сказать, вернулась. Endi Уже, hoca. да, преподавателем. И вот 10 лет вместе, дружно, все. У Maşallah. нас очень много учащихся, которые закончили школу и вернулись опять к нам. У нас очень большой педагогический состав, состоящий из молодых преподавателей, которые являются нашими учениками. И все прошли через вокал. Anağanıma göre aslında Zarechne öyle büyük yer değil, lakin endi hocalarının sayısı büyük olsa men tasavvur ettim ne kadar balla katnaması gerek. İşte bazı bir müzika mekteplerde aytalar balalar yok, sınıflar kapatıla, sizde aksine. Но мы, когда приезжаем на конкурсы, и там в списке Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Заречное, Zarechne. спрашивают, где такой город? В Жанкойском районе. Maşallah. Cemil ağa, endi siz de hem keçken seneleri hem de bu sene tatlı ses boyunca çoksu ballarla çalışasız. Demek sezili. İşte Cankoy'dan kelgen ballarının seviyesi başka olganı seziledir elbette. Elbet. Ocağın işi belli. O konu ne? Çünkü ocağın talebesi kele ve mutlaka duyasın nasıl seviyede. Ne bile, ne bilmeyi tırışasın. Kolumdan ne kele yardım elbet etem. Lakin ben daha bir mevzunu götürmek isterim.
elbet Zarechny muzika mektebi olsun. Aslında Kırım'daki muzika mektepleri olsun. Pek çok Kırım Tatar ballar katnaylar mektepke. Ve bizde misal olarak bugün öyle janr, öyle bir tür piyano ve ses için. Aslında bizim bestekarlarımız öyle janra başladılar yazma, yaratma eserlerini tek 20. asırda. Ondan evvel o Bizde yok yok idi. idi. Elbet bu janr, bu tür yok idi. Ve birinci kere elbet o bizim merhum bestekarımız Yaşar Fedinov yazdı. İlyas Ağa Bakşiş, Edem Nalbantov. Ondan evvel işte bizim meşhur bestekarımız Hasan Rifat. Ve şimdi ben bu mevzuma devam etmek isterim. Elbette repertuar gerek. O büyükten büyük bir aleda çözülmeyen mesele. Çünkü elbet klasika müzikana mülkün çalma ve gerek çalma. Lakin bizde Kırım Tatar klasika peyda olsa o pek yaxşı olurdu menimce. Ve men ne etmek istedim bizim bestekarlarımızga elbet piyano olsun, keman olsun, klarnet, truba ve ilahi. Elbet bu, mahsus bu çalgı aletleri için gerek yaratma eserlerini. O bestekarlar var mı bizde müracaat edilecek? Elbet var. Var. Elbet var. Böyle problema var demek Elmira Hoca. Бар. И просто есть проблема еще в том, что многие музыканты, которые сочиняют неплохую музыку, инструментальную, они не записывают ее на ноты. Они записывают ее на фонограммы. И поэтому, а ребенку надо показать это все и дать ноты, чтобы он учил с нот. Вот. Вот проблема в том, что музыканты не записывают свои произведения. А есть очень интересные и достойные того, чтобы показывать их на больших сценах произведения. Kıskası ne kadar çok jintliklar olsa o kadar o milletimizge faydalı olur. Elbette. Bizde ise var sizge ne göstermege sağ dostlar ve şimdi Kenede Sivil Abibulayeva bizde acayip her sabah yerini icra edecek. Bu da müellif yeri Cemil Ağa. Yok Rıdvan Bey, bu bizim halk yeri. milli halk yıllarımızdan biri çok sevimli. Lakin tamamen şimdi aytıp geçtim. Yana bir usulda yankıracak ses ve piyano için fırsattan faydalanıp İşlenilgen onu da demek var yani. elbet birkaç yıl evvel ben o işledim bu yerini. Aslında benim de bir vokal jintliğim var. İşte bu jintliğe birkaç tane halk yer kirdi. Ondan da gayrı mahsus benim özüm icadımdan birkaç tane yer kirdi. Ve bugün bizde yankıracak her sabah. Elmira Hoca, Leni Hoca müracaat etmek gerek Cemil Ağa'ga. Çokça eserler yazsın. Ballarga repertuar olursun. Конечно. Şimdi ise demek Cemil Ağa işlegen her sabah yeri Sivilya'nın icrasında. Her sabah geride geçersin.
Yaş istidatımız Sivil Abibullayeva icra etti. Kıymetli dostlar, Halk Yırını Er Sabah Yırla Sazın programması bugün mana böyle acayip şekilde otkerile bizde ve nevbetteki yırcımızını men eminim endi seyirciler pek yaxşı bileler. Çünkü o geçken sene Tatlı Ses konkursunda galibe kazangan edi. Aslında Elmira Hoca Daryan'ın bağlı endi efsaneler yüre. Onun takdiri pek meraklı oldu bu vokal yaşayışında. Ну, за прошедший год Дарья, конечно, вросла в крымско-татарскую музыку, хотя она поет и на английском, итальянском, и арии из опер, и так далее. Очень много разной музыки, современную музыку, с Евровидения. Но все, что звучит, она пытается спеть. Но крымско-татарская музыка ей понравилась, ну, по всей видимости, потому что она с большой охотой исполняет, разучивает, работает над этими произведениями и много слушает из исполнителей, которые когда-то звучали на радио, на телевидении, крымско-татарские исполнители. Demek işte nasıl aytayım, halkımızın asabalığını da öğreni. Endi bundan evvel yangıragan yırlarını. Bu pek güzel ve men buna yırның adı pek meraklı. Ay yarığın taң belledim. Bu endi müellif yırlarından. Elbet. Bu yırını da İlyas Ağa Bakşiş yazdı ve bu yır pek popüler. Bir de bir vokalist, yırcı, elbet muzika yurtunu bitirgen, konservatoriyonu bitirgen Kırım Tatar. O elbette bu yırını icra etti. Niçindir bu yır pek popüler? Lakin ben anlayayım niçindir. Çünkü pek Onlar yakşı, az, pek yakşı, pek keyfiyetli yazıldı bu yır. Ve sözlerin de müellifi Eşref Şemizade bizim klasik şairlerimizden biri. İşte sayık dostlar, keliniz dinleyik bu Dülber yerini hem adı da pek çok manalı, çok teren manalı Ay yarığın taң belledim. Ayarında beledim, seskenip yar uyandım. Başımdaki yastığımı sensindir sandım. Nice aylar, nice yıllar hasretine dayandım. Ece sabrım kalmadı yar, tutaştım yanadım. İnatlanma nazlı bir meraklı söz ait sen bana. Sevesin mi, sevmesin mi? Yüreğini aç sen bana, yüreğini aç sen bana. Yaşlı başka iki gelmez bir gelir. Bir şey bakış bir kolerus, korset güzeli. Ömrümüzün yazı coşday, o tepkidir kış gelir. Gönlüm seni sevip sarmak ister güzeli. İnatlanma nazlı bir meraklı söz ait sen bana. Sevesin mi, sevmesin mi? Yüreğini aç sen bana, yüreğini aç sen bana. Darya Skripka Yırla Sazın programmasında kıymetli dostlar, aslında bugün Cankoy'den bizim misafirlerimiz. Elmira Hoca, siz ayttınız, çeşit konkurslarga barganda iştirakçiler, işte şehirler arasında Moskva, Sankt Peterburg. Ya siz nasıl konkurslarda aslında iştirak edilir? Daha doğrusu sizin ballarınız nasıl konkurslarda iştirak edilir? Ну, вот до последнего времени был традиционный конкурс имени Шаляпина, Федора Шаляпина в Ялте.
Мы были постоянными участниками этого конкурса у Черного моря. То есть в летнее время, когда каникулы, дети ездили на эти конкурсы. Ну и текущий в году Крымский мир созвездия, это в университете культуры проводится всекрымский фестиваль. Крок Дозирок, у меня очень много детей участвовало, даже девочка стала, Ангелина Игнатенко, обладательницей гран-при этого конкурса. Дарья Скрипка тоже участвовала, но не прошла дальше второго тура. Ну, в общем-то, неплохие были результаты. Очень многие дети участвуют в обыкновенных конкурсах среди музыкальных школ, но это очень серьезный конкурс, он вроде бы всекрымский, но здесь участвуют только дети, учащиеся музыкальных школ. Там тоже есть победы, дети участвовали очень много, очень много. И вот в недавнее время я стала включать в репертуар крымско-татарские песни, как народные, так и композиторские вещи. Endi Leni Hocadan so'ramaga isteyim. Mana biz ko'rdik, işte vokal bo'yicha hem Qrim tatar balachiklari hem diğer millet balalari böyle faal qatnaşalar. Endi fortepiano işte klassını alsak, bu yerde nasıl aynı öyle merak çok balalar şimdi qatnay, misal üçün fortepianoda öğrenmek. Да, довольно неплохой набор. Был в этом году и в прошлом году. Очень много желающих. Все зависит от того, как педагог преподнесет свой предмет, как он заинтересует ребенка. Очень важно правильно преподнести свой предмет. Если у ребенка вызвать интерес, то он будет ходить, рассказывать другим. Это концерты, это конкурсы, это всяческие мероприятия. Им интересно. Ну и, соответственно, если умеет он, почему не умею я? И вот такой вот цепочкой. Довольно неплохо. Demek biz bunda mana Cemile'nin çeşit misafirler oldu bu stüdyamızda ve daima bir meseleni kotaremiz, bu milli müzika mektebi. Cemile'ga işte bu endi anlaganyma göre umum tahsil mektepler, umumi müzika mektepleri etrafında aynı böyle nasıl diyeyim fenler bu akta düşünmege gerek bizde milli müzika, Kırım Tatar milli müzikamız hakkında. Men bilem şimdi sizge talebeler katnamaga başladılar endi. Ve belki bilmeyeyim ne şimdi düşüneyim Leni Hoca, Elmira Hoca gibi insanlarını biraz toplansalar bir yerde baka göresin ve milli müzika mektebi de peyda olur. Elbet. Lakin en birinciden bina gerek. Sonra hocalarga elbette aylık төлeme gerek. Ve doğru ayttın Rıdvan Bey, hemen mında tırıştım açmaya. O şimdi kurslar gibi bir şey olacak. Lakin ondan da gayrı bu gençler kısmet olsa iştirak edecekler. Lale TV kanalın yayınlarda. Ve bizde öyle şart oldu. Bir de bir balaçık milli çalgı aletini seçecek ve inşallah bu alette öğrenecek çalmağa. Birkaç tane aleda çözülmegen sualler var. Elbet o en birinciden Kırımtar müzikanın nazariyatına bağlı. Çünkü bir kitap bizde çıkmadı. Çok yazık ki Kırımtar müzikanın inceliklerini anlatan kitabı. O ileride inşallah olacak. Sonra solfeggio meselesi. Gene de Rusça aytkanda na Krımsko-Tatarskом internasyonel materyali. Aleda yok. Biz mecbur olacağımız öyle de kitap çıkarmağa. Ve şimdi sen Rıdvan Bey ayttın konkurslar hakkında biz bilemiz her yıl Bekir Çoban'a bağışlanған işte yarışma gibi bir şey. Mükafat. Bekir Çobanzade adına mükafat verilir. Yarışma en baştan ola. Sonra mükafatlarını verilir. Ve şimdi yankıracak yer bizde tamam Bekir Çobanzade'nin sözlerini ve bu yerini bizim meşhur kemanecimiz Nazim Ahmet yazdı. O bir taraftan pek güzel kemaneci, ikinci taraftan Ukrayna Bestekarların Sayoz'un azası. Ve icra edecek Sivil Abibulayeva, kıymetli dostlar, geliniz dinleyik. Yerinin adı Keday. İşte beraberlikte dinleyik. Gerçekten de Sivil bugün bizim yayınımızın kahramanı oldu, aytmağa mümkün.
Çadırda adашқан kovakır, onu da görgen buketdoy. Onu da görgen buketdoy. Меккеден esken kıbla yel, kıblaha ketken kopechel, hepsine yetken berechel. Onu da görgen buketdoy. Onu da görgen buketdoy. Дуньяны туткан сер демир, демирны ваткан тоз көмір, епсенден хави шомер, оны да көрген букеттай. Оны да көрген букеттай. Ускетті белге сачқан яш, демирчеден учқан яш, керештен елкен ашқан яш, оны да көрген букеттай. Оны да көрген букеттай. Yazık ki sayı dostlar ama yayınımızda ayrılgan vakt yavaş yavaş sonuna aytıp gelmekte. Men hatırlatam Canköy'den misafirler ediler bugün Yırla Sazın programmasında. Ve ayrıca teşekkürler Elmira Hoca'ya büyükten büyük sağ olunuz. Lene Hoca'ya çok sağ olunuz aytmağa isteyim ve sizin böyle bilem aslında hocalık zenatı, hocalık işi büyük böyle güçlü talep etti. Ve bu yönelişte, bu işte sizge muvaffakiyetler dileyim. Daha çok istidatlı, güzel talebeler olsun. Ve bizler beraber kuanayıq bu studiyalarda, onlarını eşittik sizlerle beraberlikte. Yayınımızın sonunda gene de Darya icra edecek bizde. Növbetteki yer Barışalım yeri. Milletimiz bu yerini pek yaxşı bilip, bu yerin muallifi en birinciden elbet Aşık Ömer. Aşık Ömer elbet sazda çaldı. Lakin 20. asırda bizim meşhur bestekarımız İlyas Ağa Bakşış pek güzel bir yerini yarattı. Ve bizim icracılarımız sık onu icra eterler. Estrada plaşatkalarından, televideniye, radyo vasıtasından bu yer pek popüler. Ve Darya Skripka icra edecek. Men ise ondan evvel, sağlıklaşmazdan evvel aytmağa, soramağa isteyim. Elmira Hoca, sizde belki bir tilekler vardır, aytacak sözler bizim yayınımızga, ATR telekanalına, belki şahsi bizge ne aytmağa ister ediniz? Eğer olsa elbette öyle sözler. Ну, во-первых, конечно, хочу поблагодарить Джамиляга, что он пригласил и согласился помочь нам вот в работе над этой программой. Мы получили новый заряд, вдохновение. Вот, и хочу пригласить всех детей и крымских татар, и всех разных национальностей нашего полуострова, чтобы они изучали родную музыку. Крымско-татарскую, русскую народную, украинскую, грузинскую, армянскую, какую бы то ни было. Это сила, это вдохновение, это работа на многие-многие годы. Если углубиться в эту работу, то конца и края не будет. И очистит наш полуостров от мрачных мыслей. Lene Hoca? Ну, что я могу сказать? Мне очень нравится работать в этой сфере. Хочу, чтобы также вот присоединиться к словам Эльмиры Худусовны, чтобы дети изучали свою национальную музыку, знали ее, понимали ее. Вот. Все. Çok sağ olunuz. Aynı bunu biz tileymiz elbette bizim seyircilerimizge. Kıymetli dostlar, bizlerini seyretkeniniz için çok sağ olunuz. Biz bilemiz, siz daima bizim yayınımızı bekleyimiz ve emin olunuz, biz de aynı öyle sizin seyretkeninizni bekleyimiz. Bugünge sağlıkla kalınız ve illerdeki yayınlarımızda görüşkence.
сүйсек